Hello. Good morning. This is Dante, the engineer, streaming this video from Sirare border. It is a very nice morning. Wow. We thank the Almighty God for everything that He has done unto us. Here I'm now at the workshop. I'm now chilling. There is no work, as you can see. The work that I had yesterday, it has already gone. The wind is just blowing, making my door to fall down. I don't know what am I going to do to make it stable, but it's okay. Here I am at the workshop. I'm just chilling. The bed that I was just making yesterday, it was already done. Now it is just requiring the owner to come and pick it. Kazi inahitaji ushirikiano. So ni ombi langu tushirikiane kama mandugu. Work as a family, work as a team. By doing so, I'm very sure that we are going to make a step from one level to another level. So I'm gonna wish you to have a very blessed day, a very blessed Tuesday. My phone now. Baba yao. Nani huyo? Huyu engineer yuko mwenyewe. Anaitwa Chacha. Wewe unataka waseke mlima hapo. Huyo hapana, huyo simjui. Lakini iko sawa by the way. Ukifufua vizuri. Nataka nisababishe kama pikipiki. Kama shida bomo nje. Najua shida yake. Sasa ukataka ni nenge hii frame. Shamba leo tuna frame hii. Nini anze tunaanza. Panga hizo. Kitu gani funge? Hii ni mpya hii. This is very new. Unaona hii? Hii ukweli huu ni uchafu. Yaani Chafu sana hii. Hiyo ni uchafu mwingi sana. Hiyo ukifumua vizuri